Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumba pila tem hai jing sha nga de wei no yalam seng malak no apa ujila ulai ki ina unta ka issue ki boper ban yada la ne ban penbet penbiang da ne ban penbhai ya ja andrai hadin ka tu ka ni po abang yada da po seng malang ni iba kanu ke issue ko pe ni ki kam dan dang wei ro jing jong andai kini ki issue par khoi ki ban ni ki don't make kini grill kiba hi kiba shop ha bor kini ki MLA juga hi pakat kum kini ke employment issue kiba ni shim ha kini ki asnam tak be kren na rapor pon ba kena sama jungi kim kam jam tingi la yakini la kat nupusi la yaki dai ha bukut kesni haba kini ki grill kiba don ha suki kim tre ban shim ya kata karai ban snai ya kita ki an ki kolon kiba ni kum ki kena semla mo ki semla rang ba jo jai bri mi kwa ba on penong an kena banyo kam yo jam ki kena semla jo mi te habang i ba kini bri bo shong hapo suki kim tre ban le ya ke pedut kam ngim bang se ban kenjo no shak we bade kepali kata kamot ba nagas na kinoi kum kinoi lam seng palang in kenjo no shakani ka we ka bentah ba la si ngin len ngin yakun ngin persutu yu pai ba ngin yakun yakini election ba na poi hang tu umron kam manu ru ban ki indai ngin chna hi yak taki an knang bai kena samla jumi kin yo kam jam kai te abang i plan pada ban yakun yakini election i pe iginu ki parti ki ba long ki ba ya hap bat kono rem jumi namar kono rem jumi kolom ba yaki nam ta ban yo yak ai ni persya ya ke si ni kwa ban ra ya employment policy ikwa hiru ban dawa nak sorkar bahkan pengkelano ia reservation policy ia state job reservation policy apa ujala jumi te ngidawaru ban persya ia kerule nomor ba nimpat yo ILP dan yo ILP kata hadir bangila yo ILP ni pilihan subha yang kerule bahkan manti apa ni te hadir bangipet ya gini paro ni iba kiwei ki political party bodon apa pasti ni kimtan ya kata kan rem ko pun ong ba kin ya hap bat ke ai ka ba ngi don apa bersih jungi kai na kata kadau ni iba ni pe ya kongres ni pe ya TMC ni pe ya NPP ni pe ya kiwei political party ka ya hap ko rem jungi hendai amda kini kimtan setia ya kata kan rem kum mangi don na kata kadau ni paikmat cha ke HSPDP nomor ba kum ba kila i meneru hadim ba ipen panai tiket pi iba manifesto jong ke HSPDP kai hap thik kum kono rum nak ta kadau ni omba lada im ne yam job ne ram mlele nin jeng hala ba jong rum jungi kumba ke HSPDP la yem ta la sa sna na ikon sip ni kon na po mar kun konferensi pilih snok try me ngade snok try na po puriyam mene pi omba pi ino na kam sambalang tipil aslam pila dan kam sambalang yu ta almost kat snap hey sambalang try me nilai don lagi seng balang beber dari kaba ngailam ngam swa ngadon kum astan general secretary juga HNM adi tu ni join pada siapa ke HNM bayam kum join secretary timta pi kun batno ha po mor kenang mano ki kertong ni kat kum ke jingtip juga udon sitting MLA ni mo pa ya sensip nata udon po UDP Dr. OR juga kidon kita arngot kiba la syai kiba la syai kiba kin mi syakmat dai kiwe hadu mentang empat semut tiknala kin yo kunne ki election de hawi dai ba kani ke bentahi ke jingi kun hi jumi ngatrai ke dai ba sitting ni apanya ba punya sih ba punya ulong kumno mentah hadir bla job ya ke election bas cita sama nomor ba bi ngang ada utras nom mesti tinggi keren betang yo snom do jo ini bab punya sing siam la le po snong puruyang ula le kular tu mo po snong puruyang mas job ko bena ni bombar nin pisnano jadi ni bombar snong po snong puruyang nin di perno itu sulo andai ke pasol ngo long kata ke jungkular dum bab punya long adu ta long pat poy ke ti nyimtip na ke daun mar ni ju don ta bat kini mi kman na ni bat ki nong yalam jong ka parti NPP ting ju don lai kata ke jungkular ke bang ilai yo snow na ki prasno pertaju kala susah tang tu tak ke jungkular
hak ne election mat kali kesem kong pi ba kini kun Kini ke dia sin. ke ki ba khamat kongsan dam ta konsumsi ke bhi habilit kolar khamat pai ba dam ta ka jing dam to jong konsumsi mene pikiran cepak jing to jong benda hak pok konsumsi dam hablet ke ki mat ba khamat dam kam Pi lada pipai sa kamar kunen konsumsi ni iba prapo na kispak di kini ba. Ban mentaro kuno around 35%, 5% kide ki kena skor. Lani ki belanang la start no. Ki kena semua ki belanang la start. Ti kat kum ke jing i jungi. Banda hitang yang kamar kunen konsumsi ni haban ketiu ya karep. Kabar golong ba ni hab banyane kat kabala ke jing nang ke jing start ni hab pendut kam ki put ki lat ke ti ban penyok kami jam yu kena semua. Ti kawehi long ngana kaliang junga kum ong nabi ne ngam jukular you know tendai ko ong ba pe kading ada problem kading ada solution te habide be kena semla jungi ke belak nang la start ke belak well educated ada partially educated kolong ba ni sai kedar ba ke jing bom yo kam yo jam jungi kena semla jungi kolong be bangin don ye ke employment policy ka penukong ta ka baar kolong ba ke resolution policy jungi kala no silang tham chaki we pada ki jari na ye sim ko kalau nak siliang tan stage point ni, ke bangi di orang yang kena semla ni, ya kikme kikpan no, di orang ba. Kene state resolution policy, adu kita kadai mau tuntot nam tam yo kan jang ki kena semla. Te kenang ba ki kena semla jungi kin yo kan jang ni haban weng yo mau tuntot. Ladang ni ladep ban weng yo ni mau tuntot. Nim don kam ban kulari kena semla jungi kum no kin yo kam hai ni thap kam kum no kam ngim dan kam ban kulari kena semla jungi namar ni thu syai bai kena semla jungi kidai belan rasta kinang hirup ban thap form kinang hirup ban tho ya ke exams ban physical interview ru kila start tikim dan kam pi ka wai ka banga sumusun ai binong mikman yo kamar pun si abagi wan chapok konstitusi pi ong ba ni susun ai pi kena semla nomor ba pi yo kam yo jam kio kumta ni susun ai pi ko kena semla ba pi yo kam yo jam kila pas ki kerden ba ngang mo kena semla nin isen ay no ini isen ay ki kena semla na isen ay nong mikmat kena semla isen ay le ki kila pas kerdan ba per kila yo ye degree ba per ndai dang ba ki pas tang mo malaru ki pas with flying colors on the premo with flying colors te onda kila pas bede udon mi mau tutot ke resolution policy kim yo kam yo jam nomor udon mi mau tutot ke kam ram ju nong mikmat kam ram ju nong mikmat de ban kren hapo assembly bandai ban weng ni mau tuntot rem tai kamram jong la jong mla ban kren le isen ai kena semla hi kata ai ka ba isnu si ti mata habu nong mikmat jungi wong isen ai kena semla wong kena semla isen ai u nong mikmat e pina bi de ban isen ai u nong mikmat na ngakat kum bijung stu junga de isen ai u nong mikmat amar bo nong mikmat jungi hadu mata mi ta khmat ba pelo de ke jebin kan pendon kam kum no ban weng yu ni mau tuntot namar ba panyat udan hakaseng NPP di daerah sarkar diklamikan balim kerani kata kecengnya kamu pi gawe ka ba ngang la tip dong basai ba hadien bagini ki problem mo men shui thok khana udon we u leader dong TMC boy ngak me ong ba war ai pi de empat i poi so thong ti balai pin kuni ngili election te pi so mo chwa in saya yu in saya rap mi pi ha we kasi mo ba pin poi so thong tim ta boleh pun yarap jua ya TMC kumjo hiru ki political party ki tu leader ki ong ba boleh pun yarap jua ke NPP TMC BJP kum ta etc sama tengah kwa ban ai ki ta ko ngasai keli ki ta ko apa ngale ngade buri ong kwa pun election ngam judan sim hiru pun election boleh ngami ban kun ni election ni ba kajing duk kam du jam ki kena semla jungi kajing duk kajing kerdo jongki pajung yang pokok konsumsi kembali suhu bermurung lah dari kebelanjur lah. Tengok yang kita buat ini apa. Lada ke NPP, ke TMC, ke BJP, ke Kongres. Lada kini ki political party ki kuat yang abangan kerja ki kerentang gue. Ong yang kini ki leaders juga ki top leaders juga. Bagian wan hapok press, ban interview, ban ong dak basai, ban lada ki job. Ong ye ki ba ki change the resolution policy ano tu kam ka jam kambun yu khasi penuna no ye ki bai namar bagatong kolong ba ki khna samaj ni ki de yo kam jam
ขณะสำนักจุงีkimio kam yo jam kata kemud kalau wei jugi jai beri jugi kam dong poi she ru kalau wei jugi jai beri jugi kedai pedu tang mangati kena baki menut nomor ba lada ki ong ba ngin penkelai ke resolution policy men anok khambun yu khosi penduna no ikbe beri jai beri kin dale chate ki chakawang rumau te kim dong not na kata kata banyak keren bun ketien don jumot kilak tu upa bakon long kumta takadang ni choose ke HSPDP ni jit ke HSPDP ngin long purtong jo HSPDP ban perlu long ke ekra to khle shibun ba ya kapor jupi misne ke upat hagi por kublai biru Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela